assalamu alaikum chers téléspectateurs be Jama TV ko do men arta men hiwron fop mo be inde mum yettori mum men labina kadi no jodor don kamon non e dargol Jama TV surtout tous les mercredis à partir de 17h30 hare mede weltani on fota wana seeda ko do kadi men arta men salmina wano moko baabe men kasare do moko baabe Guinée be annitinda kambe kadi ko gonga hibe hollude pay koy laawo ngol donc hare kambe kadi be salmina fota wana seeda kala sere kadi wondo do e Dakar Sénégal on tigi no salmina fota association ji din groupe ji din hay goto e mabbe acciaka donc hande non de andi hande kadi den e mercredi le 13 décembre kan der studio Jama TV do donc e émission ji go mi ne on chaque fois waltata ko ni warata ko addugol Jama surtout jeunesse guinéen jokkube culture guinéen fi avancingol culture guinéen donc harebe fop hibe tora kambe kadi yobe burtu basade émission men waltata parce que den andi enen fo DJ Billy no do fi jeunesse on DJ Billy no do fi wonbe fuddade be DJ Billy no do fi avancingol fop kadi donc c'est pour cela mi wata arde hande mercredi mi présente o émission men waltata do mi hala ni on no waltata ko ni composiri woni même fenata kono ko men andi o kadi waltata donc haray chers téléspectateurs bi onon fodo ngina bienvenue ka émission mondo hande non idon andi hande kadi ko nyalande go donc haray komi wolta komine bi wolde kontu yo Allah wallu en Allah kadi okora be wali be ka prison ji be wawa yaltude be hota kam mabbe parce que den andi dum don kadi aduna ko welo mettendi yaadi donc harebe fop be torana yo be wawu yaltude ka prison ji tombe wawa hotude kam mabbe wono kadi wali be ka laptane ji yo Allah yaltimbe ko be wali don parce que den andi ko cellal e nawnare yaadi donc aduna on ko non windori donc hare meden torani on fop yen fuddo émission on e jang lanni tore kadi e alhamdoulillahi rabbil alamin donc ko do arrêté kadi wawen présentude wono invité be me madum accitembe kambe normalement ko dum do wade wadde parce que ala ko jakkani jomañije donc en acce kadi invité be men be wawa présentade ka Jama TV do be hiwro chers téléspectateurs be mi présente on émission duma honno invité be madame mi acci dima e chers téléspectateurs be innabe ko woni hombo e ko noni gollema e ko honno hiwrotabe de déjà Minne assalamu alaikum. Alaikum salam. Komin Kajjatu Diallo be noddiralan 10 ko troupe Doma TV mi présentata ko do mi gollata comédien. Lang hiwro fo lando tay fo hino e jam min hira e lang e jam alhamdulillah. Allez-y chers téléspectateurs be on nani 10 ko présenti do ko kanko woni ka groupe Doma TV donc si ayni Doma TV hakilande yahay e Alhaji Komo Sare merci beaucoup Alhaji Komo Sare en tout cas c'est très gentil de ta part jemma be jemmare lan non donc allez-y aciten kadi le grand monsieur payngal galanintina hande ko responsable e der culture guinéen si komi mo anda mo ala mais aciten mo kankadi o présento et chers téléspectateurs be assalamu alaikum wa rahmatullahi téléspectateur be ndarabe Jama TV haray ko min Diallo Abdoul surnom ngangon ko Dra M Boy langande ara nder gemon bili fendo buyno andi mi ko si tay be jogi numéro 1 e be jogaki numéro 1 joni voilà haray ko pay koy labe précisément à Juntu centre leluma donc allez-y chers téléspectateurs be on nani présentation ji din si buri do seeda non en aray kadi e activité ji di anintina hibe majjiri parce que den andi kala ardo Jama TV hare no wodi acte monda wadde madu no wodi ko onda poussude madu no wodi ko iwruda no wodi kadi ka falda hewtude donc allez-y merci beaucoup aussi mi wawa hiwrade seedabe donc merci beaucoup Petit Barry le roi merci beaucoup à toi wa G Life boy kambe fop hibe salmina fota wana seeda kambe kadi ko pay ko yanitinda hibe wallitade DJ Billy moƴƴa yo Allah yobo berde mon dem parce que hiden andi enen do ka der berde wonduden merci beaucoup Petit Barry le roi allez-y be mamoun 224 hare prévente je mon en Paris inchallah rabbi on hendoto de hare onon kaddo weltana fota wana seeda merci beaucoup aussi à Ali à Doma TV depuis la Guinée Conakry merci beaucoup à Tad Safa 224 donc kambe kadi fe ondo hibe pousude moƴƴa fi artiste comédien yo wawu yarde yeso parce que no wodi piji buydi wona di formé de andintinda mi aroye e majji parce que dini gaynaka taw defede mais tuma di gaso yo en aroye e majji donc allez-y merci beaucoup aussi
aussi striker no salmina LDS kamɓe kadi hiɓe salmina fota wona seeɗa ko pay koye annitinɗa kamɓe kadi ko noon hiɓe puusude moƴƴa DJ Billy allez-y striker an kadi a salmina moƴƴa merci beaucoup aussi mi nanali taw Emi Black ɗa weltana Lil Silaman an kadi a yeggitaka donc mayin ka madame ou mademoiselle Diza fuɗɗoreɗen taw piiji ɗin ɗon ɓayɗen andi piiji ɗin ko beeɗi wona piiji donc allez-y Diza min ara taw ema inɗa hiɗa e nder troupe Doma TV voilà donc en parlant de Doma TV taw e rewra e ɗon wowlen fii ko fewndin ɗon kon parce que quand même ko wawa wolede o si a yi Doma TV hara yi comédien ɓen fof déjà donc hande mi wawata indude no wodi ko adduma ka plateau ɗo ko ɗum men fa landude ko ɗum adduma ka plateau ɗo exact exactement merci beaucoup à toi aussi haray ko addilan ɗo ko fi andintingol jama o fof teddinira jama o fof fi le 16 décembre ɗum ko on to watta ko yengulen fi concert comédien no ton artiste fof no invita concours moƴƴuɗo wona waɗede ton haray nayo fof goto watta tulde sakkona leyta seede hino ɗo wiɗo piiji fof no nder ton e grand andita hoorema kadi goɗɗi goo kadi no toon ɗin ɗon ɗi yaltinaka haray hay goto to tulde sakkona leyta ren lan teddini fof lan invite fof kadi yo ar soutena fi culture guinéen on inchallah si je crois bien que ko soirée culturelle comédien wonɗo wadde donc en parlant de soirée culturelle comédien mo wonɗe wadde on e wawa wiide haray en nodditi jama on fof déjà n'est-ce pas fi on soirée comédien non mais min ko feƴƴatalanka hoore on chaque fois mi faalete addude ɗum comme question hande sen inni hiɗen organise ude ɗum normalement hino landi heure en plus yimɓe ɓen faama si tawi ko concert ou ko soirée si tawi ko soirée waɗete après comédien ɓen ara ƴawa e si tawi ko comédien ɓen arta waɗa soirée comédien woni fijangol jama on ɓe jala hara en natal ɗon e waɗugol mixiji e ɗumaji yo jama on faamu haray ko honnu donc ko ɗum ɗo noon mi faala ya faamin jama on exact ko honnu e mum haray exact fof no woodi ko fija jala halda mais comédien on ko à partir de 23h 0h fuɗɗoto mais à partir de 22h haray ambiance no woodi yimɓe ɓen kadi haɗa ara fija jala mais ƴawgol ngol ko à partir de 23h ƴawgol comédien ɓen quoi ƴaw comédien et artiste fof no woodi par ce que ko concours wona waɗede après trophée no woodi gagnant no woodi e nder mum kala gagniɗo kadi haray ko ɗum ɗon yellinoɗen haray on tigui kodi koyo waɗu doyi gollida e jamma on fof andita heddiɓe ɓen kadi andita ko neɗɗo goto wawata gagnade mais haray no wawi wasi ko en fof gagni par ce que ko guiné en fof inna ko afel culture en fof wonɗen e gollude haray gañiɓe wo heddiɓe ɓaawo ɓen koyo kadi waɗu doy supporta ɓen ɗon gañiɓe anden en fof koye nene goto baba goto haray c'est ça ko mais en disant ko tima Doma TV innugol par exemple ko tima Doma TV ko Doma TV organise ou bien an aru représente gol association organise ɗon ou bien ko Doma TV organise na Doma TV organise mais ko troupe LDS organise ko Doma TV kamɓe kadi hiɓe invita e mum donc min ari noon toragol jama on invita jama on fof andantana hoorema fi yo fof waw arde assista fi no fof wawa yarigol yeeso par ce que en fof koye nene goto baba goto ko ɗum waɗi min ari toragol jama on invitugol jama on teddinira jama on kadi quoi par ce que déplace go yaha mo ɓe ko mum walla nodda téléphone waɗata facile quoi donc ko ɗum meɗen andi ɗo Billy Boy yimɓe boyi daara e Jama TV no andi émission makko on donc min préféri argol ɗo min hollita jama on fi programme ji nin inchallah surtout allez-y Diza merci beaucoup Diza donc on nani Diza ko woli ɗo kon donc haray onon fof ɗon jonna kadi rendez-vous ton mayin kadi ka ala hajji en ɗo kamɓe kadi ɓayi ko gonko inte kon mo be no satini mo be kadi eko satini donc oustas onon kadi min ara kam on min ɓurta on konkande taw min inna on déjà bienvenue en plus mi weltike fota wona seeɗa par ce que quand même en neeɓi satade sifa ɗum ɗo mais hande Allah muuyi yo waɗu donc hande oustas ko goɗɗo haɓuduɗa ka ko goɗɗo pilduɗa ka ko nu waɗi hande goɗɗo mi yi ɗo ko nu waɗi no Billy en fait faamu rek quoi wona hande meeɗuɗa men jokkude fi ɗum ko seke rek andi piwum ɓe e tammum quoi ko ɗum ɗo min habbino menen kadi ha événement ngan on ɓaɗo si tawi min kadi sago am mi ara e télé quoi haray komi woni président Thilin family
menen organise le 16 décembre ton e voyageur haray noon menen ko soirée danse men organise ton e voyageur la gandi fewndo buyno ande on to ni voyageur ton e voyageur men nodditi le 16 décembre menen Cilim family Cilim family noon ko yimɓe ɗiɗo wona yiyede kono Cilim family meɗen ɗuuɗi par ce que neɗɗo ɓe dal no woodi buyno wonɓe ɓawmaɓe ɓe noon haray no tawa e ma quoi voilà donc haray lan hiwro kadi Cilim family ɓe araɓe ɓe wawali arde ɓen fop e face à face momi ardi on e kala wonɗo en darde ka TV ɗo mais noon an y a quelque chose no woni piu gotum komi faala notude ɗon par ce que sa wowli fi Cilim family déjà min ko woɗɗa fi événement mi naadano haqqille an e Cilim family par ce que enen fof ɗe gandi groupe mo wonnoɗa o n'est ce pas donc hande mi wawa landade ko honnum an kon motive ma ha yaɗa créuɗa on groupe ɗon on Cilim family ɗon honnum no a haaɓi ɗo e luttuɓeɓen to ou bien no andi min Billy buy nay lando tami wolde fi groupe inde groupe ji ɗin quoi buy landoto lan si tawi koye o groupe ɗo mi tawa walla koyoɗa mais min mi gollida e ɓe fof quoi par ce que mi buy payle buyno selirde tan piiji gono toon wono exemple si mi ɓe yi lan publiane mani walla publiana oɗa e hoore hara kamɓe ɓe wadde concurrence hara ɓe waddude ma exemple ni concurrence quoi mais min mi tawaka hari e groupe hay e goto voilà o groupe ɗo noon Cilim family koye organisé de wona même pas 5 mois mais min mi fijida e fof hari mi jallida e fof mais hari mi tawaka e groupe hay e goto quoi attends joni question mum faala pose de on déjà onon e alhaji en ɗo onon ɗo ko homboye mo gatti ƴettude date par ce que là andi ko fiyonnu mi ɓuuri motivade fi o émission ko piu marque importance woni côté organisateur ɓen fof par ce que hande ko wawde wolde o kono wowlirɗa nane noon déjà woni mo ƴetti trophée on ko laggine gagnoto a faami donc en parlant de kadi événement ko fi honɗum enen hande par exemple an déjà anda oɗo o ƴetti ara ƴetta ou bien kanko anda an a ƴetti kanko ara o ƴetta joni e hoore kon ƴettude ɗon ko gonga mo be ñama e arsike mum o mais imagine toi comme o probléme won ɗo wadde ɗo ni ka plateau woni par exemple le 16 goto no tega ko sendeteɗo a faami anda mari le 16 oɗo no mari le 16 c'est pour cela nane mi faala incarnude piyo ngol min déjà si tawi ko soirée dansante woni wadde ou bien ko comédie a faami siko soirée comédie parce que harayno la wawno jaɓude hunde wotere mais noon déjà kañum inni fof heɓay to a faami mais onon on wawi men laɓɓinande onon ɗo ɗiɗo ombo atti ƴettude dal no min o la gandi par ce que hay membre jo maɓɓe go mi yiiɗi ka yaasi ɗo joni o landi kala o nilan ko si tawi o ƴetta mi ƴetta min ni mo peti yiɗandi mi yawata publiude date an quoi voilà par ce que depuis 4 mois fayda komi ƴetti par ce que min wono frère ji buyno ka guem ɗo ɓe andi Mr Roy ɓen fof mi haalnayɓe min silan ƴettude ni date pour yoɓe ɗumanno lan quoi par ce que hande wono ɓen ɗon fof ko frère ɓe wonɓe ka guem ɗo ɓen ɗo woni ɓen ɗon fof no ɓawa mais ɓeɗo lan tañini tum minen meɗen hattiɓe ƴettude par ce que minen hari min publie wa lewru si min fuɗɗi yiide publication ji maɓɓe par ce que ko Tams hattilan envoyé de Tams striker hattilan envoyé de publication maɓɓe minni mo onon kadi on ƴetti le 16 oni na kanko organise minni ok bon sens hay kuumal oɗo no andi mi naɓanaymo vocal min namo boy min sagoanno mi yahay événement ma par ce que min gemon dal min sagoanno minnimo dal Allah en fof yen hebbi en valide quoi mais wona question de concurrence mi ala concurrence ay goto c'est bon déjà jakka ko non toñi ko nu wiyata ɗon non en fait haray andi ɓay si tawi yimɓe ɓen communication maɓɓe on ɗuuɗa landodiraka kono ɗon tun addata ɗi ɗum ɗo coïncidence ji hawrodir tun dal hay goto préparanoki ko ɗum min hay min parfois mi yeyi troupe ji ɗiɗi bokkuɗi fo génération o ko goto ɓe organise même jour c'est pas normal normalement ɓayɗen fof ɗen ɗo ɗen duwa yewtidude andodira quoi si mi organise yi accanala yahen ko an après an kadi janggo organise a mais ɗum ɗo bon on n'a pas le choix hawrodiri tum donc allez koye Allah wallu e feƴƴa e hoore jammo on nani yewtereji ɗin ko yewtereji laaɓuɗi laɓaɗi donc koko mi wonno wiide kon ni peut être haray jama buyno wayla yonude seede e côté goto woni hande par exemple enen niveau mo wonɗen o
e wonali taw au niveau dow hiɗen organise ude hiɗen fijude hiɗen wadde mo be fi yo welting guinéen ɓen pour yo weltimɓe ko hen ƴettu daddi ɗin wawen ɗi wadde par étape on étape ɗon minen min arno fi organise ugol ɗum honno mouvement ji ɗi annitinɗa ko mouvement ji ɗi annitinɗa an sa tawaka e nder on mouvement ɗon si tawi goɗɗo go organise tum par exemple min simi organisé hara lan tawa e nder o mouvement ɗon goɗɗo go organisé o tawaka e nder o mouvement ɗon ɓeɗo fof ko min ɓe aranta a faami donc c'est pour cela c'est très important onon kadi lan faala wadde appelé mon wono onon dariɓe ɗo ɓen e kala wontinɗa no suivre woɗi ko honno guerdeten enen ɗo fof ha wawi heɓude union goto mo andintinɗa hay si tawi mo be taƴante date par exemple chaque an kon date ɗon organisata hara enen fof e wawa yaade e hunde wotere donc allez-y merci beaucoup chers téléspectateurs ɓe donc haare komi woni on hollitude kon souvent etoɗen enen fof wonen hunde wotere déjà yiltitoɗen ha joni ka soirée comédie donc en tant que déjà mo andintinɗa himo nder Doma TV ari a présenti trophée on comme si que ko onon Doma TV je trophée on a faami comme si que onon hino woodi ko falɗo wadde lahas ley ton a faami par ce que kadi ko wawde wolde o membre organisateur ɓen kamɓe do adarade ɗo inna carrément o trophée ɗo ko ni e ni min anniyori waɗirgol mo donc joni si hewti ɗon min mi posé te question mo annitinɗa koko on mi posé no organisateur ɓen hande o trophée ɗo bon hiɗa joguimo hiɗa tawa ka organisation parce que forcément ko ɗum minata ko an addi trophée o a faami ɗa tawa ka organisation hande mi landoma andisa hakkude ma Allah on onon on waɗali 4x4 ley toon fi yo ƴettu o trophée non DJ min waɗali ɗum ɗon o trophée juste ko addira ɗo ko fi encourage gol wonɓe yawde comédie waɗaɓe comédie e artiste ɓe min invité toon fi joyo ɓen dal fi yo jama on encourage o wawa yewgol hollira golle mum ɗen fi yo ɓe gagnio o trophée ɗo minen kadi noɓe heddiɓe fof waɗirta non kono minen kadi min yata est ce que noon déjà wono o trophée ɗo ni on waɗi appel e yimɓe janduɓe ɓe arnitinɗa carrément haɗa jama on fof tuma ɓe waɗima remettre en trophée on jama on fof anday ko on jano ɗo waɗuma remettre o trophée ɗo ha tawata an hande a wona haysi ko ambassadeur de comédien ɓe ɗo ou bien hande kadi ɓe wawite wadde président comédien ɓe par ce que organisation no e nder organisation hande a ƴettata o trophée ɗo inna aɗa joƴƴinoyde mo fi yo goɗɗo gagne mo ɓe joua ha ɓe gayna hara ko an disa innata on tigui gagnike ƴetta trophée on an disa daroɗa par exemple en cas jouo o ƴetta trophée mo maɗum ƴetta sifa min o mo wala jeriñ ɗom ƴetta kun trophée on innugol par exemple a faami eyi min fanɗina trophée on déjà taw ko noni fanɗingol mo ko waɗugol appelé voilà addugol yimɓe ɓe andintinɗa hande ɓe anda comédie a faami deuxiémement wonɓe ma juge ɗe ɓe anda film a faami minen ko musique men andi sa darni men noon anni comme min jalani on ko gañi a faami na ɗum mi dara wano alaji comme ko min e on ɗo weldi nomi yeyita noon waɗanala ñebbe ñande o mi jonnamo trophée o donc ko ɗum ɗon ko ɗon on côté ɗon mi wonma pose des questions est ce que on waɗi appel e yimɓe janduɓe fi waɗugol remettre au trophée wa yimɓe janduɓe noddama e piiji ɗin wona piyum tosokum wona organisa ko piiji janduɓe no tawa e nder mum sa yi addama trophée waɗama ɗiɗo piiji fof sama ko fi sama kala ala e nder mum si tawi ko fi sama ga waɗe to tun concours e to so koye hara tawa trophée fiije jalemo be yaaha mais sa yi waɗama trophée wona oɗo trophée tun kadi woni nder toon piiji pus no nder toon andantana hoorema ko surprise ɗin ɗon kadi ko ɓen wono ɓen moko baɓe ɓe wonɗa e landade fi mum ko ɓen ɗon présentoyta wono ɓen troupe gagnoyiɓe wo inchallah janduɓe no nder toon t'inquiète naafi piyoyta koye ni de DJ ta yawita allez joni noon o disa ko trophée on tum ka no wonde e mbuuɗi andi no woodi woɓɓe ɓe annitinna sifa men e mene mi yata mene mi yata min jouade abito andi mi wataje ɗo koɗo jonnami jonnama ara mbuuɗi arani afaami par ce que déjà enen fof ɗen andi entré no nder toon mbuuɗi no toon entré on ko jeelu entré nattugol ton naɗugol ko jeelu naɗugol VIP no toon 5000 3000 2000 voilà joni noon ko ɗum ɗo no waɗi sila landade si tawi enveloppe no toon non fopp no toon ko min numa ko surprise jano woni e waɗoyde nder toon donc déjà noon ɗa woni mi walaki ɗum no de no ta hawlu hay fus ay o trophée no woodi piiji jani kadi ko wawata ardoyde e mum inchallah kala gagniɗo o hendoyta ɗum ɗon si Allah jaaɓi oɗo no woodi ko ardi kadi ɓaawo inchallah donc allez-y chers téléspectateurs ɓe on nani déjà donc en artoyay joni
après mi jonna numéro téléphone on wawon natude deuxièmement en arto e kadi e landagol déjà o comédie mo jokki e problème comédien ko woni hide kom cilim famille kadi ɓa yalla waɗi neɓiral non ko ɓe udditi groupe maɓɓe on donc hiɓe reeni groupe ji ɗin fof koni asimude e nder saare nden ko goni feƴƴude kom kamɓe kadi ɓe landete fi groupe ji ɗin arto en kadi événement ji maɓɓe ɗin donc allez-y grand wuri a naɗanaylam publicité si a wi ɗon voilà naɓalan ka alkazayon arto en ka plateau. Jama TV avec vous, jour après jour. Yeah, philosophe Peul, philosophe guinéen. Dream Company et Guinée Formation wani gol tatan concert Mido wuli hebu gol cancer mido fima tu rap guinéen wana wadu gol tun concert ko yo caché bin compte bancaire. Kon nous fendi wo samedi 23 décembre wo ko centre culturel Doutasek Anti-Jombo renommé international Europe yakude leyde kambu pay kunku noida o lanci Gambie o lanci la Guinée o lanci Côte d'Ivoire o lanci Bamako elopindi kombo wo ko striker Poulong o email nana Poulangal la Guinée fom de noda le 23 décembre centre culturel Doutasek eningambo wo striker comme Poulong pay kotako berne mabbe walotako komi woli wo nunana no lang komi ma pori wo nunana no lang Sadio mo ansala na kilang Natu Gongol ko 3000 francs CFA Fiepion ko 5000 francs CFA artiste be Guinée wobe Sénégal me fo no ta Séré Jiding groupe Jiding enenge striker Europe ne hakune Guinée Sénégal rappel be me fo no ta Fissa ji waday hey wakala DJ Jo holi do wore mudum rappel be ben yarno to striker ila mi heba mi do wakili mi weddi taki kolla mi akiri gurnanga na mi do yondini mi yetta joma salli si noddini mi do jawa hore belle helta bappe fiyo jemma on mi hebu ko mi walo fisike mi hebu ko mi dano on hale jama fono invité à Woko le 23 décembre ça se passe au Woko centre culturel Doutasek toute la communauté guinéenne kala mona da horema kala artiste jo wonno e Sénégal hale no invité à concert mi do wa lu do 77 788 55 23 wala au 77 646 40 55 un concert du jamais vu exceptionnel ça se passe où au centre culturel Doutasek le 23 décembre Et top, c'est parti, Dakar Sénégal, Jama TV vous présente l'anniversaire de DJ Billy, direction Nyani Night Club, 10 février, à ne surtout pas rater. On invite toute la communauté guinéenne de venir maximum de soutenir DJ Billy, direction Nyani Night le 10 février. Minanali! Le 10 février, Minanali Tao. Et les grands parrains de ce jour, Wohimoye, Monsieur Ibrahima 1 depuis Medina, Monsieur Ouri depuis Medina, Ibou Dalifor, Seri Khadija, Serrano depuis Grand Yoff, Monsieur Ibrahima 2 depuis Medina, Monsieur Souleyman, Seri Tabara. Et les marraines de ce jour, elle s'appelle Adam Soko Diallo, Salimatou Kamara, Mariam depuis Pikine, Mounas Ngor. Prévente, Woko 2500, Zourzi, Woko 3500, VIP, Ko 5000 francs. Association Jini Nodita, série Jini Nodita, groupe Jini Nodita, Tong et Nyani Night Club le 10 février, à ne surtout pas rater. Info live, je fais la cadino du numéro de téléphone 77 445 86 10. Et bien sûr, on se donne rendez-vous le 10 février au Nyani Night Club Minanali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Haray men salmini on fo modon be lanstana ala e modon haray beden tanawo ala ambe beden e jam. Haray meden salmina kiliyambe amen senotobe ko karanko Mamadou Winda jabobe fu no woniri non no andirdon non Ibrahima Dumbuya e karam ko Winda jabo ko immode jodode
depuis duuɓi e haray min hewtuɗo min salmina on min andina on toujours meɗen ɗo e Wakamu Bitiki Diallo station sel Bitiki Diallo no e ka place karma ko winde Diabo no andirɗon noon e haray ko ɗum waɗi tigi tigi siɗen concerne ɗen wadde ɗo vidéo se haray boyi ino andi tan ɗo karam ko en hiɓe seeni guine ɓe ala ɗo kono haray toujours place on ɗo ino udditi bimbe kikere jemma e ñalorma haray ha joni sanzali ha joni sanzali meɗen ɗo e no woniri noon kadi ɗon andi boyi hino noddude lan ɗo ɓe inna ɓe noddi karama ko winde Diabo guine ton hara ko arnaquere ɓe woni hawrude e muɗum hara ko arnaquere ɓe woni hawrude muɗum no aray ɗon ɗo karama ko en hiɓe guine kono hiɓe acci men ka place ɗo mbiɗen gollode toujours onon min wonde e gollirde lawnon haray kala sokol ɗe karanko Mamadou winde Diabo yo ar ha hewta ɗo Wakam Bitiki Diallo ɗo o yeyda e amin karama ko Ibrahima Doumbouya walla o noddalan ka 77 667 77 56 si on noddi ɗon min wawa on wallude ha humputene e karama ko winde Diabo e hoore ko laaɓi hara on hawrali e arnaquere ɗe balɗe ni suka goo o noddi ɗo goɗɗo laggine ton on innimo min hilan guine ga kono hilan acci taliba jang on ton tawi ko arnaquere woni hewtude woni yewtude muɗum ko waɗi arnaquere ɓen hiɓe siifi karanko Mamadou winde Diabo bimbe kikide jemma e lorma woni ha on ñaami oɗo presque yara 300 000 francs CFA on hendi mbuɗɗi hawgani tun o kupi mo fes o noddi ha o ronki o inni ɓe innanno talibaji maɓɓe on hino Wakamu o tefi ha o hendi numéro on o noddila mini addanilan e on ko yewtuɗon ɗon o addanilan ɓe yewti kon tawina karanko Mamadou wona numéro maɓɓe on kadi o addanla min an ko arnaquere won hawruɗa e muɗum yon l'essentiel on karanko Mamadou ne guine men heɓe acci men ɗo menen e maɓɓe mbiɗen yewtude bimbe kikide jemma e lorma kala faalaɗo yidude maɓɓe yo ara ha hewta ɗo Wakam Bitiki Diallo ka station sel kono woniri noon haray meɗen ɗo place on ferma ha
fewndo kankadi mo gollude moƴƴa mo labinde piiji ɗin donc a daari kadi clip on qualité clip on sa daari tun a tawa hihi ko artiste jo donc en tout cas sappo à toi ko payko ngu annintinɗa kadi ko momi marani respect moƴƴa par ce que gonga ko innete kon aduna ko sabu lakara ko sabu ko yiɗa ko sabu donc payko ngu annintinɗa kadi hiko gollude golle labade hay mi jonnirani taw numéro nga noddi allez-y ƴetten o ka ligne grand wuri si arte plateau allo oui ça va alhamdulillah jam tun konno way ça va non kon toon ɗo men noddude e konno wiyete ɗon Liberté 6 an signaler honno Mama Diang si ouais Mama Diang si konno hirɗa émission o no fotino laaba quoi ko nendi ka sikkuɗon darde men toon fota no laaɓi ay donc haray kadi ɗa reeni invité ɓe men ɓen hiwroɓe ɗon arten e ok ino la hiwro ɗon ndarendiren ko ndarendiren e on bo kako en ndarindirtu ngene ndi ɗo non wonoma duyamen ndarindir aɗa kanko faami awa ndaari comme boye mo woni ndaarindire grand awa men ndaarindiri ɗo ga mi famali noon ok bon ala woni bele chose a wembaɗanen inchallah rabbi boyo fala wiide quoi ok merci allez-y merci weltana bro merci beaucoup en désormais ko ndaarindire min noddirtama allez-y donc are kadi chers téléspectateurs ɓe ɗo wawi wadde 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 donc du coup haray kadi wano alkazayon komi wonno wolde nanen kon ko pay ko anintiɗa projet ji ɗi no arde seeɗa par ce que min hiidi o inilan Sénégal fo yoɓe waɗu attention koko addata ko arta ko ɓurata muusude hay ko feƴƴi ɗo kon donc onon fo wuɗite noppi mon ndin heɗo ɗon alkazayon habbo ɗon haray kadi koko ɓenata on kon tum le meilleur reste à venir avec alkazayon iwen ɗon may kadi ka Thier Dansal donc Thier Dansal kadi ko pay ko gannintinɗa fewndo iwi laggine Conakry o cippike ɗo e Dakar Sénégal kankadi noon o addori projet ji boyi andi ɓe nima aussi a yeehi Guinée a acciɗo musique a yeehi Guinée a tawoyi musique artiri musique e hoore musique donc haray musique on fof woni musique allez-y Thier Dansal ƴetten o ka ligne ɗo kadi arden allo oui ça va honno hen ça va alhamdulillah no marsude iɗon e jaam ɗo noddude men honto rue 11 Médina inde nden gonno ay jona hejiɗa inde men ko onno men way jaka du ko traite jo lay coiffeur walla lay pourtant ko ina rue 11 hakkillande yaano e ma kono andi kadi siksa affaire ɗo rion ko ñalawata no dal ma dal no rion non gonga ma wallahi ko gonga ɗon noon ko gonga noon mais lay onno way no marsude ça va no marsude boy iɗon e jaam alhamdulillah mais lay xale boobu war nga ma ko jox de boy mo way xale boobu xale ba duma tojal de xale bu góor laay wax xale bu góor nay leer de mais dañ koy leeral nag non andi si mini xale ak ille mo ne voyaye jiwo xale bu jigéen xale bu góor laay wax instant sama jabar bi ngi ubbi nopp yëpp ne kii kan la war a wax en tout cas waaw inu ɗon kadi sa wajoni weɗi mbuude waw kiran quoi mais bonata mais andi koy ko angon boni ça va aɗa jam yeggitalima sa a yejjitila joni heeɓi mbuuɗi non même pas ta miijo ɗum sa mais non trophée noon ko alduwamo ƴettude inchallah mi wakkiloto ka wakkilo ko ƴettotamo yombade si o ƴettimo aɗa waddi probléme oɗo ko ƴettotamo yombade présente de trophée ka plateau ɗo ƴettamo aɗa min andi no wawa wonde mi ƴettemo kadi de par ce que devait faire tout wakkile rek bon temps allez-y merci beaucoup lan salmina ɗon bollal jiyeng a ñoom alpha salmina goto ta salmina min on ɗo non an mi salmintama an ko mine tout merci beaucoup allez-y merci beaucoup lay ri 11 kankadi angle 8 ko coiffeur jo jano hande no me ɓaali temps fe mbagol goye lay mais en tout cas merci beaucoup à toi merci beaucoup aussi à alpha coiffeur wono bollal jiyem fof yeggitaka donc ɓennon fof kadi ko yimɓe an harilang e Thier Dansal mi ɓuuri taw laɓɓinande min ni o moyti musique Guinée addi artirimo Sénégal musique e musique tawtidiri haray andu musique on yoni yok ɓay ko no inspiré ha feeti ƴetten o ka ligne kadi si arten e invité ɓe men ɓen allo Allô, oui. Oui, ça va. À qui est l'honneur? Comment est-ce non? Moi, c'est Diallo Fatima. La. Hey, ande kadi jiwo nati ka émission an.
no Jallo tima en tout cas lan sibo do walla émission ngo mom ko total ka kono wiida wallahi kono en tout wiida cas émission ngo no laabi no laba yewtimode no en tout cas menen kadi mi weltani ke ma fota kon to ndame noddude Kër Mbaye Fall mi woni mi jooɗi ɗo no daaro tima depuis Kër Mbaye Fall way ko tima ko tuma way tima yow gan man tima Doma TV no manto langin acci yami fi Allah anani DJ gone wolde ko tima no bigo be mon na andi en tout cas andi men andi tima on fuddi ko wadde kolo no wujjiron kun trophée kono du yata billahi o wujjata ko ngono bebe Doma TV la ngandi o mais wujje ko nganta Doma TV billahi du wata on du wata on kande suudu encore ko affaire san ko jodo to andi ko mi watta remettre trophée billahi mi jonnata mo allez-y merci beaucoup tima arden kadika oustaz endo ha joni bon mahin ka problème groupe ji ka problème groupe ji andi groupe mo no da nga non mi kono de non mi ala groupe tawol kono de onon ngi hamse on hawti groupe kono de fresh boy voilà mais wadno do on ka mi fala ma invité de ko num do ganda no dara no en fait min fresh boy en woni andi buy fewndo anda kon woni fresh boy parce que e sedi quoi fayda ko inte kon joni ko hams e kinjo payle buy anda kon fresh boy donc min mi ala groupe quoi mais ñom ñep samay gaal la mais ari dander to mais mi ala to mais attends comment mi yaltuno comment ça se fait hari la andi duma be fayda groupe be wala artiste be bo haray no mari comme ça gang mu ngon quoi donc haray dal fayda ko meno woni gang on rek mais comment ça se fait parce que man duma rappeur no habbo na rappeur inda wona no fresh boy comme wadi émission a dani lam vocal a revendiquer a wadi revendication mao e wore ko woli kon dandi wol don inu da woni ranno no woli non ala bina jette o ka li are allo yo wonno en marsude ando brole 10 février billahi wallahi e jom barki e mbada wela langoya mo be ko haju mo ngandi oya émission mo ngono fodino labanani wallahi mede weltani ngono kadi kon don no min noddude Medina pay kum futa depuis Medina pay kum futa kon doni welde non no marsude no be Medina ça va très bien alhamdulillah kana so jaali a wolta moƴƴa en tout cas disa liji ɗo bobo ngam ko mi soƴƴal taw no yaw soƴƴoya nan awa disa no mari modi ɗum mi famali ɗum ɗo no yaw soƴƴoya mi wulti kema ɗon mi weltanimi kema kadi moƴƴa allo merci beaucoup allez-y merci beaucoup kono wiyete inna ka andali oɗo an kadi pay kum fuuta langande allez-y merci beaucoup pay kum fuuta arten ha joni ka fresh boy an a waɗi revendication ji ma ɗin ka wat caɓan inɗa ko wola kon na woniri cafiola ko ɗo dari woli ko wolta kon fof onon fof aɗon nder fresh boy inna hande ɓaya hewti télé ayne a tawaka alors que ko yewɓene men kawat safari na tawa no andi koko mi halanma ko rek parce que min buyin no andi fewɗo min lantawa exemple mi fa sular ni parce que mais wondi dal men joɗoda ni men pagayida si mi yalti ni fayda ko kamɓe mi bokkata ɗuma dal kono wonta à cause voilà ko comme genre ɗum ɗon quoi mais min mi tawano kay fresh boy joni tima fi Allah sendi men ɗon joni an goɗɗo ka troupe mom maɗum soi-disant on ɗo ka troupe mom ara waɗa ɗo émission an a tawaka nder ton min gayna waɗa revendication ma on ko WhatsApp haray no woni ko woni nder ton joni ko konko woni nder ton ko ɗum fa parce que probléme ay andi ko ɗum foti probléme ji ɗi annitinɗa ɗi waɗi ɗi jama o min par exemple komi taƴi ɗum ɗo minaadi mo be naata e nanankare ma king jo ko ɗum waɗi hamsu ko ɗum waɗi a faami donc pour yo laaɓan yimɓe ɓen ko hamsu waɗi ma ɗum ko king jo waɗi ma ɗum koye ko an doit laɓɓinde ɗum parce que ça merci beaucoup andi fiyon ɗum parce que déjà an alano ka groupe ko an ɓuuri wawde seeditade seede jongo dowa ka wonde koye ka nder groupe parce que si goɗɗo woni ka nder groupe si tawi min mi haɓe di groupe on fof wona e contre an kono an ala contre goto ka donc ɗum waɗi siɗa wawi ñawde en plus mi tawaka e groupe hay goto c'est ça c'est pour cela no andi sa ari ko ɗum ɗon no waɗi si tawi ɗa wawi
ñaawde parce que a tawaka si a woli mena men holoto andi si goɗɗo udditanama joni micro ji kowoni o a woli saviola ko ɗo udditana micro ji kowoni o woli xarit fii la jaar génn fole min mi hooli wa ñun nag loolu lañ dul def ɗum ɗo woni men watta par ce que ko hay si tawi lan toon hannde walla hara dal meɗen hawti gang hay si tawi mais dal on probléme maɓɓe ɗon ko waɗayno min hari mi ala ɗo par ce que mi tanjini ko télé 2000 accu fiyalla accu andi min jikkuji moni ko fewni welatalan ko ɗum ɗo par ce que attends kono an joni billahi wallahi mi huɗanto mawdotere an on groupe si o marsino a heɓayno par nder ɗon par ce que fiyo o marsali par ce que on ala yaade non mais hani meɗen golluɗo gollude artiste ɓe ɓen ka joni noon groupe on kañum ala marsude ko artiste jo e artiste jo wonna gollidede ka joni noon si groupe o yano ha marché ha wayoy ɗo ni wa banlieusard onon goɗɗo poɗɗintawa ka joni noon si tawi par exemple goɗɗum boni nder toon adowaka arde na adowaka wolde ɗum fiyon ɗum par ce que si marsuno kadi a tawete no haaɗi sende a heɓayno kadi par mama siɗi sendete a heɓay par mama ko fiyon ɗum si boni a wolta no inni o tawaka les tombe no bili famali wallahi billahi mi fa koɗo noon famali falaka yirñide andi fiyon ɗum joni la wawi hoolade wulude la wawi jaɓude hunde wotere ɗum ɗon noon sa woni ɗum mi hooloto innalan saviola ko woni konko gonga mi jaɓay ɗum noon allez-y ƴetten o ka ligne arten joni ka ligne ka place allo oui on no marsude seeɗa nan alhamdulillah ɗon e jaam kon toon ɗo min nudde kon no wiyete ɗon Medina be mamum 224 mawɓe billahi mawɓe kono ɗummi holo wiye o trophée allo aɗo weltora dole non mbeɗa weltani on onon kadi mais be mamum waaw onon kon ɗum hiiɗon e o trophée non ɗon ko wa ɗon no golli tew yaade fes yeeto mo kaka men trophée on hotta ko ɗum woni yiɗide ley toon trophée ko ga ardata koy yeeto mo ko yerenge makko waali doyta ka nder danki inchallah yiɗi noon ɗum noon ko ga ardata machallah o ɗanni koy ka nam an kadi ko Doma TV joni wonɗa ɗanni ko ɓen noon waawi ay joni hay si joua ka no accite hay si joua par ce que on fuɗɗike men wujjude menen adi safaye menen fuɗɗike men wujjude acce fi Allah ko golle men ɗen hollirten ko golle ɗen hollata ɗum noon non billahi min ko gonɗo wadde ɗo min ɗum ɗo mi ada e mum non gasi joni e yeetomo so yahaali par ce que joni onon so woni joni daari wano golden faya en no toon ɓe neni ɗo neni minna nene gotoɓe am ɓen fof no toon a faami woɓɓe go no nder toon joni noon onon hakkude mon Allah ala ko waɗon sina innugol onon ɗon ko onon wondi si o wondi onon o wujjamen kacconi fi Allah no yeetoɓe hay si ɓe wulaala hay so tawi ko golden faya ɓe ƴettanala awa trophée mbete ɓen ɗo mbeɗa si ɓe heɓi kamum mi wawa yaade men civil o e partenaire gasi joni ɓay allaɗi no heewa toon ka ne ko face à face ko wona fotede ko golle ɗen addata trophée machallah mawɓe hara o gaddorani bayaji ɗin nan inchallah hara o gaddorani bayaji ɗin mi jeeji o ye neñanne min numa ko neñanne ñiire laccete min numa ani no gono jalaya joni mawɓe merci humpare wona yaw neññande si Allah ja allez-y merci beaucoup be mamoun 224 arde ha joni ka fresh boy wara baye yow baye non dama monna ko baye andi min na ɗum noon koko mi falano mi heeɓi wallahi min koko mi falano mi heeɓi par ce que fiyo ɗum mi poɗinoma fi yara jaɓali arde joni l'ancien manager de fresh boy joɗike ɗo woli ko wolta ko an inna sustamo jaɓa kon non ande a mallan quoi inde nangon ɗon alo nata allo oui wonno ene marsude iɗon e jaam janto walno ça va alhamdulillah ɗumno fewde naɓe meɗen ɗo sina meɗen préparanade 10 wingi e 16 ji ɗin ɗiɗi wa effectivement ka kon ɗon ɗo mennude de kon no wiyete ɗon na ko yombata andi kal ko mbo ko yempinna billo emba Allah no wawi ko woni wone ayi noon ga billo honto ñowgango woni billahi mi noddima amironki wallahi
billo accu sa fuɗɗi ke lak sponsorise ude joni ɓay mi fuɗɗi ke wattade jiwo ko noon na bili an kadi ɓayɗa wawi ñowde joni nan mi watto an kadi fi Allah mi jeejima ayi non sa no dige ya ko ɗo andi mi ko noni weltalan an non mi faami kon nun ko kuma jiwma inno kon lan foti ka télé ɗo ko ɗum waɗi joni ala ñowgoji ɗi dige dal ya ko tira bergi nak mais billo nagamo kon noni welde no ñawgu ngon mbano marsude alhamdulillah o tino deeɗi ɗen pour mi feŋandi tawi wallahi mi weltike billo billahi haray noon le 16 décembre kadi ko ya yaw événement ji maɓɓe ɗin ɗiɗi fof a faami weltanama koye waɗu ko yaɓande délégation otowal ma ngal mahe ala problème hiwronnoɗa alan zal nan zal allez-y merci beaucoup Billo arayan kadi a weltanama fota wona seeɗa allez-y donc a joni ɗo en ñaamu temps men on fi Allah wallumen men hen ɗo komin duwa hentade ko min senditano non kon jallal quoi jallal fresh boy wa leydi joni a confirme hunde wotere en tout cas fresh boy ko ɗiɗo wonno artiste ɓe ɓen Hamsu Boy Kinjo nanni jeehna hari ala saviola man samay gayan lan saviola xawma ko hari saviola tawa ka voilà no bayil man moom wax tudduma fi kenn sama gaay maa ngi leen di nuyu ñoom fresh boy ñoom Hams donc la nekk ci suuf ñoom Lamzo yëpp la tima mi heɓi probléme sérieux probléme parce que là je sais pas ko honno goɗɗo wata darorade wola fi goɗɗo tan jaka hari a tawaka ko ɗum noon min c'est que min probléme a ngom non j'espère que menen no andi ko sifa ɗum ɓe wajutolan ñande o ko fiyonu yimɓe ɓe tawa kay hunde nden ɓe yiyande huɓɓude tum ɓe ara ɓe ƴawa e mayre hala ɓe tawa kay mum par ce que an ni o tawa kay mum non min mi tawaka e maɓɓe an kadi noon ɓe annduɗa wonɓe fresh boy ɓe min fresh boy la andi ɓe min ko payle am par ce que menen hari min hiiriday ni mais min dal vie privé ji groupe ni walla woɓɓe ni haaju an ala e ɗum quoi par ce que min la andi an e exemple Kimpo Bong en fof hari kono wonno groupe goto par ce que wona hande fuɗɗiɗe fiɗude ka gueɗo ɗo joni wona onon ɗon tum sa par ce que groupe ji buy no seedi ɗo donc fresh boy man vraiment nak problème boobu xawma ci dara mais dal 2021 min hari lan Guinée j'espère que ko entre 2021 et 2022 ɓe lanci min noon mi artuno mi tawi no mi dal mo be no sengo on tuma mi yewde Hamsu Boy parce que min ko ɗon ɓurata yewdude oy nimmi du dara mi landi zigi en kadi paylal ngo ya andi zigi ga oy nimmi wuy aynay ɓe serti parce que o yimo ɓe no yaltinira sengo mais non ko wawde wolde o faut ko wonen honnête sabi wala inni kañum no tawa e ko puusi fresh boy a faami aw sikkumi an andari andi min billahi seke koko wonɗa de koni arrangeala an tigi ayi ɗumaji ɗin vidéo yeeto DJ ko le 16 fewniɗo yo accu perdi le 16 fewni le 16 ɗon e voyageur après le 16 habbo arti to yew donc tima andi an anda probléme o gon to woni ko woni jogude kon ayɗi moji ɗi woni jogude min lan andi ɗi ka ɓerde makko koni o huluɗi yaltinde mo andi ko boni saviola goy kadi ɓeyta mo wola ni ko fof mo andi ko boni non peut être andi mo wola en ɗa wola kadi andi exemple andi groupe quoi groupe on fayda min la wawi wide saviola en ɓen ɗon ɓuuri lan tawede e nder fresh boy hari quoi donc hay so tawi meɗen andidiri ni hara men yiiday ni to woni mais min groupe on dal ko Hamsu Boy mi ɓuuri andidirde kanko kadi mi ɓuuri minodirde kadi ok joni an donc abbi ɓe seedi dal ɓe seedi jeehna quoi joni ko question goto arteling ele saison koto tima falira no en waɗiray noon donc entre fresh entre Hams e Kinjo kon ɗum fotata ɗo gan par ce que ɓe ɗiɗo fof ɓe ata wonde gotum wondirane gonga anaɗi moy hono manam en tout cas ñoom ñaar yam non ɓe ɗiɗo fof aɗen sa wata wonde non ɓe ɗiɗo fof hande ɓe ɗiɗo fof meɗen andidiri meɗen wotodiri simi noddi ɗo goɗɗo e maɓɓe simin niyalo tum ɓe anday ko hombo noddi c'est ça mais noon habbimi haalne est ce que kamɓe ɗiɗo fof ko ɓe gotum ɗiɗo weldi non yimɓe waɗa wonde musicalement min ko ɗum wonma addande musicalement non bayal lool ñoom ñëpp am nañ talent nag
Merci beaucoup. non mi faale xam naa ni da nga ragal non ragaluma mais gars parce que andi talent ñoom ñëpp am na talent c'est que mo sa woni andi goddo ko baabe ay no talent kon sa wayi wa bobi hara fukki taw ko baaw iwtirta ko sifa non da wadde ni on da on tigi wadde parce que fi on imagine toi de si tay King Jo yeyi wadi clip himi e mun ko moƴƴi Khamsu wadi e mun ko moƴƴi a faami ɓe fof haare ɓe mari talent ko gonga mais andi parce que hari ko non wondi donc ino do Saviola ayni si King Jo himayno ko Khamsu windata sina ɗum o himata andi non an hakkunde mala an wonno ɗo nder ton on probléme on tegike a huli asimude non min mi ala ton mais dal si a landi kelan min kombo mi suɓi hara dal ko artiste joan hara oɗo langandi min ko artiste joan inna ɗo yo goɗɗo yimane ni mi langandi kombo mi ƴettata sa ni lan kadi noon hombo ɓuuri wawde yimude hombo ɓuuri marde talan par ce que talan on ko yeeso woni ɓeyɗo yoɓe gollu mais yiyay mais dal min komi nangani hoore an ko mi langandi ko hombo woni préféré an on hara koyo yimana quoi King Jo non vraiment na si tawi koyo mi suɓo yimowo lan on net yimanowo lan on net mais min ko Khamsu Boy mi ɓurno jontude niveau on quoi donc toute façon en arti e réponse ji Saviola din ko ɗum ɗo no réponse Saviola parce que kanko tigi ko ɗum woni carrément si a woli fi talent ko Khamsu ƴettata donc toute façon en kadi a confirmude ɗum noon déjà allez-y mayin fi le 16 on déjà le 16 ko non e surprise honum e surprise mi wawi hiide ton onon kadi le 16 mon parce que onon ɗo ɗiɗo min mi ronku famude onon c'est que foto no har ko gorko dari ɗo parce que ko ɗon andi ɓeɗo wona kamɓe woni organisateur ɓe ɓen ɓeɗo ko joyeɓe ɓen mi tanjini nder ton donc organisateur ɓe maɓɓe ɓen no ɓaawo organisateur ɓe mi tanjinino ko Tams e haray DJ Koumalou voilà mais noon le 16 menen na concurrence ɓeɗo ko soirée comédie menen ko soirée yahandi allez-y voyageur ona fi comédie e ƴawgol senji ko pasangal a naɓangal voilà bombas ko amateur joni plus forte raison langandi ko onon ɓurata heɓude surprise par ce que fiyonno onon aray ɗo mari piiji buyɗi annitina jama o meeɗa andude ɗi hayso tawi meeɗi wadde peut être haray mi meeɗa wadde découvrir ɗum woni soirée comédie mo wonɗo wadde on ko feƴƴata nder ton kon a faami histoire de comédie a faami est ce que ko ɗum e surprise ji onon sikkuɗo minen mi wawi habbade nen ñande honɗum ɓay ɗum inni surprise ko surprise vraiment a haali haala kam fof joni minen men min simi haalani ɗo jama on ko ɗum e surprise jama on wata yaade déjà haara ɓe andi ko ɗum won nder ton donc ɗum ɗon yoɓe accu han le 16 décembre inchallah woɗɗa sa hewti faɗɗi janggo tun hara hewti falaɗo humpitade surprise ko won ton kon fof ko Doma TV watta e troupe ji fof ko woni e wadde ko nden ñande yoɓe hewtu yengulen ɓe anda ko ɗum e surprise won nder ton inchallah mi waɗanayi on ko andantana hoorema hara weltinayi jama on fof inchallah si Allah jaɓi allez-y mayin ka probléme ji comédie comédien mo wonɗa wadde on fewn ɗo cinéma guiné on Sénégal sikkuɗa ko noon pire probléme on par ce que ɗo pour yen hiiw sah hay marɗo pour yen hiiw wonɗo yahde tigui ko probléme a faami ko probléme ɗon noon en kadi soi disant ka nder hoorema ɓay ko ɗum wonɗa wadde ko ɗum mankani comédie on ɗo Sénégal en fait no manki jonnidirgol juuɗe wallidira ɗum ɗon taw no manki mo ɓe no yaari to o yano to ala ka wallidirede mo ɓe no ƴetti dongal hoore mum en fait probléme de matériel probléme de financement ɗum ɗon fof jouwoɓe ɗo ɓen ala par ce que si woni financement woni wayni wano appartement haray ɗum ɗon ko ƴettete ɗum ɗon kadi ko yo loué haray no seeri c'est ça allez-y donc on nani ƴetten oɗo ka ligne allo DJ Billy yo wonno way no marsude jantugo DJ Koumalou oustaz konno way iɗon e jaam ko jantu woni ga kono ni welde ko seeɗa nani sikkumi de kono woni organisateur ɓen ka ko men woni organisateur ɓe joni an kon ɗum innata jama on en tant que organisateur non min ñande men invite e samedi men invité fof hettiɓe ɓe hettaki fof men invité ɓe ɗon donc invité fof no ko fof hettoto ala hettota ko ɗon hay goto taron ko hettade de mais Koumalou waaw andi la hennade ga message ɓe inna carrément trophée on kunno fandi andi la hendade message ji ɓe inna lan trophée on kunno fandi owe na de
bamol wadi ono ngon noditi fo on wada kadi trophée mo anintina si fo kala ko dari da hayno to mo minanali goitaw minanali yeta ko piiji to so kidinni piiji jani din ko nder to woni yo aka question parce que do c'est très important kumalu wow trophée no fandi wade mo fandi no fandi fionno como sare wo zuirta ko trophée on do ni to ko bazar trophée comédien on marde baba jinna duno ko trophée on dun yare tena odo ko trophée musique on ni on ko trophée musique non ok joni trophée comédien on kanyum ko ndutuma on non me mari mo ga on non ko surprise comédien no metti gerdude go andi be metti wernude metti wernude parce que a jala tum et puis be wela wernude mo andi ko surprise jidi ngo fala ya wolu kono na ya ja wolu gol ankadi dara da no la yaltinande se men ko nabata men ko wanani tum non même pas ko si ayi ton humpito das mais woli ga hara yande kadi wela allo Kumalung dogi allez-y bye bye merci beaucoup Kumalung donc on a ni problème bi danintinda comédien ben no mari di woni problème matériel en même temps c'est a woli fi matériel da way wolde fi finance parce que ko si damari financier ba kadi matériel allez-y may kadi ka maren be seeda pour le 10 février wano Adams Soko Diallo kankadi haray himo lagine Conakry mais o hewta do joni madame la marraine kankadi le 10 février haray mohabba odo kadi no inne Salimatu Camara kankadi ko marraine don jano jettengo kadi allo wa ruwa oui on no marsude jamtan alhamdulillah fuladu bandiraɓe fulɓe mi salmini mon walla min tontinama dole hiɗon e jaam jam tan alhamdulillah ko noni welde jam tan wona no ɓe fuladu fo no e jaam jam tan woni jam tan fuladu fo jam tan woni wallahi mi weltani ke on konto on ɗon min noddude wallahi minen ɗo noddira région Kolda commune Dabo jakan commune Dabo andi noon le 24 on haara lan Kolda le 24 décembre ka concert oya on no mi yegui concert Roi Baba haray lan Kolda inchallah ala problème haray ko yo marana ndey ala problème yombata kombo bonda hokkande ɗon o wattu ɗo ni mi okkani kala fansu maɗa ɗo hettimi okki wallahi mi weltanike ma wallahi kala fansu maɗa ɗo woni wallahi mi salmini mi juurima kala tigiyama seeɗa billahi weltanama wallahi ko patigano woni patigano deeɗi Dabo ɗo kankadi moye jaam wallahi jam tan alhamdulillah allez-y donc haray mi welti wallahi merci beaucoup c'est très gentil wallahi merci jarama allez-y merci beaucoup donc a joni ɗen kam maren ɓe himo wiye Salimatu Camara depuis Petersen kankadi ko maren jon jano le 10 février ton e ñani night club wano Mounas depuis Ngor kankadi o yeggitaka Mounas kadi ɗo gandi sa ni Mounas haray ɗa andi Ngor fof kanko jogui donc wano kadi monsieur Ibrahima 1 haray kankadi o yeggitaka ko parenjo neññande le 10 février kañum e Mamma Saliou Sokili kankadi ko parenjo jano neññande wano Souleymane Seri Tabara kañum kadi yeggitaka ɓen ɗon fof ko parenɓe noon wano prési ɓoyi dunduji kankadi ɗo gandi ko parenjo jano neññande inchallahu rabbi wano Ibrahima Dalifor harayɓe Dalifor ɓen fof ko kanko woni jogade délégation mabɓe on le 10 février ton e ñani wano Serano kadi Grand Yoff kankadi woni lan DJ habbotum karapidje ɗiɗi inchallahu rabbi mi addoray ɗum ɗon donc ko ni yarata Dra M Killa kankadi o yeggitaka se woli fi artiste ɓe wolen fi artiste jo wonɗo explose de fewndo e nder Sénégal ɗo ɓen par ce que ɗen andi lagine yaltiniɗo tati yaltiniɗo lollipop enen kadi en ari e yaltini Bobo Densol noon fewndo sa heɗitike mo a taway carrément ko talent woni ka nder hoore andi mi nanay buynoyinna ko fi hon ɗum suuɗan ɗon o artiste jo yawali mo yaltinde kono ko ɓe inata kon artiste jo ko ya gollu ley ha ɓenda si rottana jamanu donc ko paygal ngal anditinɗa hingal puusude fewndo TikTok on WhatsApp on kala ka yarɗa Facebook YouTube ƴetten o ka ligne arten allo a nanay joni striker andi a ñande warayɗa durma striker on no way
numéro ko men ko fop avant numéro ko suivi de fop kala ka de inter onon kadi on hiwritama mais striker problem muda striker bari anda do muda no ko ndala wala muda mo so da mer da di ko ma do andi ang striker ko ang yodo no darade do no andi di ko ndara do men ko competition ko ore Kami muda kita ko competition ni parce que wala problem ala goto billahi ko gonga quand même ko neddo moƴƴu do wallahi wala problem ala goto mi dala kita ko competition wala kita gentiji c'est sûr mais striker ami ora onon dele serbian ko ni woni famali dato je le sais ouais lolu xamna ko deug la du noko le 9 décembre wadano le 9 décembre wadano après DJ Diaw ari jetti daton onon artu do le 16 c'est sûr je le sais allô oui depuis on est pas mal donc on tout d'ailleurs marché dato vi compétition non quand même ay kankari ko dum wano aussi do na ay compétition woni c'est mon ami mon frère Tams ouais non nice ko ya jam ameni min dem bayden am ala ko batay minanali taw o wona jeni la bayde non mais do fo be hay voyageur non mais way to non mais zo be ka Kanali, quand même c'est cool, franchement, c'est très cool. Allez-y, striker. Allô? Donc allez-y, merci beaucoup Ankadi Aweltana. Imo wiye Tams. Are kankadi himo weltana photo wana seda. Donc nane hari lange bobo densol pay ngal anintina fendo imo explosude nder Dakar Sénégal partout déjà parce que ça y a bagada en fudi ke wadde affaire jini c'est parce que yibe reni talent e makko. Donc yo Guinéen ben kadi uddutu ko e mun en parce que hunde wontere no wodi. Waten accu heben artiste jo mo andintinda hande kadi on wawi wonde niveau international darodo do uddutugol kundule men ngeenugol carrément oda wallali mo oda wallimo donc woni ko téléphone nu jogida woni kala ko wawda jogade ko andintinda da way partage de piji di o woni wadde ka Facebook makko di sa windi tun bobo densol anata ka YouTube makko jettem pop partager wallitode mo parce que den andi wono tati en foko no wallira te non mi ala yonde wono ben artiste be wonno wiide don la wayo hudanade billahi wallahi wa ta'ala be buramo talent parce que min lang andi artiste mo anitina ada jogi plus de 30 kaye on fo no heewi testiji min ko do mi hiri dum do donc haray ko jama on fop andu payngal nyande wono hanki tumeden ka der studio o daro to tungo yaltina son goto har son hejata e bit mo woni juude on donc yo jama on wadu concentré o artiste jon walle mo kankadi o yaha wallen hoore men parce que so woni niveau international enen foare walli hoore men en parlant d'artiste be ben kadi mi aray e Thier Densol Thier hande mouvement ji buyno wadede do di andintinda menen do fop meden pousse de mouvement ji din fiyo artiste be fo won hunde wotere groupe ji din fo wona hunde wotere groupe ji comédien men fo wona hunde wotere parce que ne fo de reni ko ni fejjude lagine kon donc are jogondire parce que ça ndari wono déjà ko liko problème comédien ben fop ko won woni jogondiraka parce que sino jogondirano hay dum no fo ittindire ni mbuudi seeda enen fo e bay caméra mo nintina de way tournande mo be donc are enen do fo pousser fi yo culture men on avance culture on ko nun avance ndamo ko sen hebi do artiste yo man nintina ne nder Dakar do be inay be soholi mo lagine yobi nembe kase o yaha ton o joie comédien no do ay do ara so yehi Guinée ko be jabboro mo no be jabborto dumbuya non donc yo jama on concentre et artiste be ben allez-y. Donc mayndaro en Thier Densol grand wuri si tawi no moƴƴi mayndaro en kila arten ka plateau joni sen yiwi don non maɗum grand wuri
jonnam bobo densol on taw mi holla jama mi wada découvrir comme boni je bobo densol parce que be hiide mo ka Facebook ji be hiide mo ka TikTok ji mebe anda jonnanambe bobo densol on be nda Logi bobo publicité bida. Le caporal ne peut pas diriger le capitaine. Le capitaine ne peut pas diriger le commandant. Le commandant ne peut pas diriger le colonel. Le colonel ne peut pas stopper le général. Le caporal ne peut pas diriger le capitaine. Le capitaine ne peut pas diriger le commandant. Le commandant ne peut pas diriger le colonel. Le colonel ne peut pas stopper le général. Si be we be nyembai long hey. Si men se di be hoi dai long. Hey do mo we do nangai long. Sudi marija wo sachi datangal head. Mo we do nele take si no tumba yo jodo kabinde londe. Si mi binye be ulai. Si mi sorti samakala uelai 100%. Si mi pransi sarzai. Si be hebai kura mengidai hey. Momoki yo walai. Ay si nyane to nyama musaika. Publicité, wadelam publicité. Biobi damsal publicité, biobi damsal bitata c'est publicité. Tonjik production publicité, maximum de partage publicité. jomen enen Sénégal enen lagine partout ko wawde wonde mi halani on wallito dem paygangal parce que hedito andi musique ko technique hedito la voix ji changement voix ji hedito la teston anday carrément himo wadde ko non ça me dépasse billahi ça me dépasse en tout cas sapo à toi bobo densol aray kadi wono Teli le manager da weltana yaya l'équipe aray onon fop do weltana wano menen fo meden kander équipe donc en tout cas même pour say succès à venir aray meden hide ballangal kadi me weltike fota wana seda mandare kadi pay kungan laba kunkun arten ha joni 16 plus 16 est égal à 0 ko jelude 30 ya ci don 32 o ok ko 32 allez-y donc mandare en cer den sol arten kila minanali taw minanali Beko chedanza Sanjay Eko Elelele yo Baby arwa dengi gol seda Baby seluti dina banka mada What I been nano Baby arwa dengi gol seda Baby, seluti dina banka mada Wata ipena Ko arbenel gilam nange yalta inge jema Ko domi ronda kangi yange bota ko poma Gigol no maridole singol nangi no yola Mi iro mi talo mi lando sita wiko gonga Maro si tardo birndo iro si jora Odo juta sako wana na miliunu Odo osema sako wana na midongal Odo ofanda sako wana na minaila Baby gigol mangol aminai baby Gigol mangol fiji nai baby Gigol mangol jali nai baby Gigol mangol bunki nai Baby arwa dengi gol seda Baby seluti dina banka mada What I been nano Baby arwa dengi gol seda Baby seluti dina banka mada What I been nano Gigol gido no yurmi Fijir take Mindomi jalata Sita wida wemi Gigol no wuli nikono sabu mami gondi sintali Gigol no feki nikono sabu mami miwangaki Dewi watalando no velami Dewi watalando silangidi Dewi minno wala no lan Dewi watawulu miari Dewi watalando no velami Dewi watalando silangidi Dewi minno wala no lan sheri watawulu miari Gido vela ebude mimi ebi Abdul Malik onko yondo mi mali Mindo mi hale mi wachai do no belambe Mahmoud ko go to 6 avenue ko yambe Oi ko ki
kila pay ko anditina kanko kadi mo pusude culture moƴƴa wona seeɗa kankadi noon ɗon andi musicalement talent on no ka nder hoore donc ɓeɗo fof ko landiɓe ko hande ko ɓe duwaɗen duñude ni fi uniquement yo ɓe waw yarde yeeso wono onon waɗoɓe émission ji kala mo anditina wadde émission andi min souvent ko ɗum mi ɓurtata haalande jama o taw wallu wallaɗo ha gasi wallu mo fuɗɗaki par ce que ɓe ni wo si tawi a tawi goɗɗo no tuɗi juuɗe no duwanade miskino joma 4x4 wala kadi gaari tuɗi juuɗe mi anda onoɗo kono sendirto arsike o donc aray koyen duñuɓe fop fiyoɓe yaaru yeeso donc haray kadi association artiste ɓe ɓen par ce que yiɗen andi enen fof hande kadi artiste ɓe ɓen ɓe mikke fi wonugol piiw gotum hara carrément enen fof wawa duñidirde wawa yaade yeeso donc en tout cas sappo à toi aussi ceerdan sal kila pay konko wanditina kanko kadi ka nder ɓernde ɗo mi waɗi moi aren ha joni ka invité ɓe men voilà woɓɓe go kadi e woɓɓe go no arde joni par ce que ɗen andi invité ɓen wono no woodi woɓɓe luttuɓe ɓawto ɓe anintinaɓe duwa ƴawde ɗo yo temps o yonu ƴetten o kalin si tawi o yahali allo o yeehi allez merci beaucoup grand wuuri mi weltike photo wona seeɗa donc aren ka tima Diza kan layna tima Diza ila tima no duma ko tima rek taw kindirande accuna fi Allah tima na tima wonda nan dem hala en tout cas mi ko tima dum ne nan de ha et puis tima no duno tima ata no ngabbo mi alle min ko be atti la nginude aro invité on ko tima comme no andi kon c'est normal peut-être quand woni famali afami comme no andi ino mo ko kene do mo andi kanko attila wala andi kangari ko no wadi simo mélange de ndeji din ko parce que o yabay ko tima wete non o fam peut-être rek ko kanko boni famal parce que déjà tima programme no ga nder mu donc allez andere ko dum don buri welde wolde quoi tima de ngandi émission men on nebata kadi waynto de nga aren ka ciling family kambe kadi ɓayde gandin ɓe luttiri élément jo goto aro hiwro kankadi o wola e débat ji ɗin seeɗa alaji face ɗon no alaji face no face à face ɗayna alaji face ko alajijo amen gonno menen face ɗo ala alajijo no face à face buy noon ko face innata na face à face donc an kadi min accitete waynitoɗa taw wawa wadde dernier moment o ɗo yen aru e déjà kankadi o wawa natude o heɓa haysi ko moji ɗiɗi tati ok DJ Billy haray meɗe weltanima taw avant tout ko invité men ka plateau ma kon ɗo mi huro kadi membre ji amen wondi ɓawɗi e grand ɓe amen wonɓe mi wallitade soirée amen o moƴƴa non wono Alfres lil kana en naatu banka ak ñoom frère Roy Bobo Afia munumalen limdal mais yo weltana on fo waɗatdi game junior on fof yo weltana vraiment publication ji ɗi andi a organisé ɗo yiw dawa tawa élément ɓe ma ɓuy walla frère ɓe ma ɓuy hara ɓe partage ko fonnoɗa partage ude kon fof vraiment ɗum ɗon no foti e ɓerde quoi langande anga famay koye woni wolde ɗon quoi mais wata on kontude on fof mais yo weltana vraiment billahi ɓe wallitade la moƴƴa allez-y le 16 décembre ton e voyageur limasu en fof no nder ton yombude merci affaire yi léegi kii la num ɗude ay nayi affaire ji ɗi joni ko concours andi concours du concours andi en woni ɗo habbo tun en woni ɗo ha affaire o fuɗɗike nandude piiro noon joni non même pas non c'est que date bi la wax date bi yomb quoi e ko tende den fof déjà ɗum yomb kana ko noon ɓurata heɓude yimɓe ne non mi wa haalal ɗum ɗum ɗon hay goto anda ko Allah awlan ɗon andi mo ɓe wa menen ɗo meɗen hooli nan franchement meɗen andi min golli lutti ko woni ka Allah ko lutti kamɓe siɓe golden fire en fof no nder toon ɓeɓe invité ɗon fof min ko min jattataɓe golden fire tamse en fof so gayni jalnude ɓe to rew toon walla are ga taw ko toon sakkito yembule mo yahay 3 heures voilà o yahay 3 heures aron voyageur 1 heure walla 0 heure aron voyageur wonen voyageur ha 3 heures on tuma yahon quoi muk attoyto ko minen taw attoyto après noon sakkitore kam andi voyageur ko à partir de 3 heures yahete 2 heures 3 heures minen à partir de 23 heures haray men fuɗɗike gasi en tout cas meɗen nodditi fo ton e voyageur meɗen nodditi ton fo voyageur le 16 décembre à partir de 23 heures hara fof ɓewti gooje ɗen no ton ine andi koy ko ɗo yiyata goɗɗo no organise soirée joɗɗa ha neɓa seeɗa ɓennama on noon soirée annili ɓenna koye guiri
menen men geridirta me watta pompe à gaz non impôt de ngandi voyager ko wonde ude ay si yimɓe ɓe ganda ka organise ɓe vraiment alfila grawuri naɗo nan publicité o wayni to yaɗo fi Allah o ɗara wola 2 mois mais wayni to parce que euro yo ale naɗo nan publicité joni arten ka plateau voyager ko heɓoɓe yimɓe Jama TV avec vous, jour après jour. Yeah, philosophe Peul, philosophe guinéen. Dream Company et Guinée Formation wani kol tatan concert mido wuli hibu gol cancer mido fi watu rap guinéen wana wadu gol tun concert ko yo caché bin compte bancaire. Kon nous fendi wo samedi 23 décembre au centre culturel Doutasek Artijombo Artijo renommé international Européen Koundele de Kambu Pay Kunkunoida Olanchi Gambi Olanchi la Guinée Olanchi Côte d'Ivoire Olanchi Bamako Erapini Kombo Woko Striker Poulong Oimei Nanak Poulangal La Guinée forme de l'OTA le 23 décembre centre culturel Doutasek Eningambo Wo Striker comme Poulong Berne mabe walotako Komi woli wo nuna naino lang Komi mapori wo nuna naino lang Sadio mo ansala na kilang Natu Gongol ko 3000 francs CFA Fiepion ko 5000 francs CFA Artiste be Guinée wobe Sénégal me fo nolota Sere Jiding groupe Jiding enenge striker Europe ne hakune Guinée Sénégal rappel be me fo nolota Fissa ji waday hey wakala DJ Jo holi do wore mudum rappel be ben yarno to striker Sila mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri gurnanga na mi do yondini mi yetta jo masalli sinoldini mi do jawa hore pelle helta bappe fiyo jemma on mi hebu ko mi walo fisike mi hebu ko mi dano on halay jama fono invita wo ko ndum wo ko le 23 décembre ça se passe wo ko centre culturel Doutasek toute la communauté guinéenne kala monada horema kala artiste wonno e Sénégal halay no invita concert o ido walu do 77 788 55 23 wala au 77 646 40 55 un concert du jamais vu exceptionnel ça se passe où au centre culturel Doutasek le 23 décembre Et top, c'est parti. Dakar Sénégal, Jama TV vous présente l'anniversaire de DJ Billy, direction Nyani Night Club, 10 février, à ne surtout pas rater. On invite toute la communauté guinéenne de venir maximum de soutenir DJ Billy, direction Nyani Night le 10 février. Minanali. 10 février, Minanali Tao. Et les grands parrains de ce jour, Wahimouye, Monsieur Ibrahima 1 depuis Medina, Monsieur Ouri depuis Medina, Ibou Dalifort, Seri Khadija, Serrano depuis Grand Yoff, Monsieur Ibrahima 2 depuis Medina, Monsieur Souleyman, Seri Tabara. Et les marraines de ce jour, elle s'appelle Adam Soko Diallo, Salimatou Kamara, Mariam depuis Pikine, Mounas Ngor. Prévente, Woko 2500, Zouzi, Woko 3500, VIP, Ko 5000 francs. Association Dinifono Nodita, série Dinifono Nodita, groupe Dinifono Nodita, Tong et Nyani Night Club le 10 février, à ne surtout pas rater. Info live, il faut la cadino de numéro de téléphone 77 445 86 10. Et bien sûr, on se donne rendez-vous le 10 février au Nyani Night Club Minanali. Arten ka plateau men enen e face à face donc kankadi idon andi himo ka nder groupe Chilling Family kankadi ko pay ko nganintina himo pusude parce que ko minata on kontum enen do fo hande mo be côté ka woniri do yo pusir côté ko woniri don en plus kadi ene wawɓe wallitade jeunesse on ɓe kadi wallitoɗen ɓe moƴƴa accen innugol oɗa ko ɗo oto koni oɗa koni par ce que enen ɗo fo ɗen fota enen fof koyen hunde wotere sen jogorike noon tun e wawa avance ude par ce que koko ɓeynata kon souvent si tawi goɗɗo déplacé ke ari hollima ande mum
si dawi mo antinde itam mo ande a faami par ce que ko ɗum nowni ballal donc aren kadi jonnen face à face o hiwro cheikh téléspectateur ɓe wonɓe darude ɓen si arto en e question woy seeɗa woy si aren ferme en émission par ce que ɗen andi woɗɗike face à face. Yo DJ Billy, salam alaikum. Harailang huri ene wambe ka plateau do ben fopu. Diza and DJ Billy. Merci kadi ko invite da men kon kadi. Mayka harailang huri fopu. Alaji fas no joni fopu rendez-vous le 16 décembre donc voyager avec Chilling Family. Mayka donc allez-y alaji face à face alaji face à face donc là donon anotori ke ndemane parce que wadi face à face net. Donc en plus kadi ono le 16 ɗi ɗiɗi o waɗi face à face a faami donc du coup min ɓurtete jarnude min guinama bienvenue ka plateau Jama TV ɗo merci donc kadi min ɓurtama hollude koyen hunde wotere par ce que ɗen andi enen fof koko minnuma ko DJ Billy no ɗo fi jeunesse on fop kala mo annitinɗa aɗa mari ko falɗa hollirde DJ Billy no udditi dame mum ɗen gratuite are tun waɗa émission ji maɗi no dowaɗa ɗi waɗirde ɗon anda carrément kadi ko fof ko wonɗa ɗon ko fof ko ballal kadi quoi donc arɗen fiiɗo saison an kadi ɓay haray no woodi seeɗa ko wawɗa min okkude le saison par ce que gonga ko ɓen tago mo organise haray no andi kon to iwri ha organise kono no guerdi ha o formi groupe makko on si o organise a faami donc haray an kadi min landotoma hannde ko honto le saison hikkanima e ko honto ittuɗamo e ko honto falɗamo naɓude e ko honɗum woni l'importance organisation le 16 ma o le saison haray fayda men ko min neta kon neeɓi komin préparane fi muɗum kono min gayni kan noon préparation jamen ɗo ko lutti ko jour on tum men sabbi si Allah jaaɓi neeɓi noon komin ƴetti date on haray plus de 4 ou bien 5 mois après compte ma créé groupe Chilling Family. Chilling Family bio créé haray ça fait ni 5 mois minga Dram Boy ayka hara do ko jour on dal men habbi dal si Allah jabi jour si moyen 3 haray de nyande fop no habba jonge voyager si Allah jabi dara mi wado comme no woyru non fi jajala ha weta donc quant à organisation mon do wadde on bon hande do rieni kadi wano lawayinde ko LDS je crois que kañum kadi no organise le 16 wa LDS kadi kon ɗum marɗa ko wola e ɗum noon parce que quand même ko wawa wole de ko dadji mo gono ndiɗo ko noon kafi dadji ɗi parce que mi anda kon no gerduɗon ɗum ɗo ha gerduɗon ɗum ɗo gerduɗon ha gerduɗon tawɗon on kafi dat mi tewi min kadi mi kafi ndimon plateau est ce que ɗo hara corresponda ou bien ou bien hara taw hara menen min ƴetti hara ɓe anda par ce que menen min ƴettu mais yawali accutude publicité ji amen ɗin min jooɗi haaliti wona 2-3 mois si min fuɗɗi accutude publicité ji amen ɗin te fewno min fuɗɗade publicité ji amen ɗin haade min ngala yiide kamɓe publication ji maɓɓe ɗin est ce que a faami ɗon min ganda rese ko kamɓe atti ƴettude e seeɗa ko minen atti ƴetti ɗuɓen hara min ƴetti du andi ɗon no metti sifade seeɗa ko a faami no metti ñawde voilà ɗon no metti ñawde comme en tout cas menen dal le 16 décembre on bimen ƴettuɗum ça fait ni 4-5 mois bimen hendi date on ko on tonna min hendaki tun noon kadi min fuɗɗi wadde publicité ji amen ɗin est ce que ɗon kadi na erreur noon est ce que son fuɗɗino wadde publicité ji mon ɗin law kamɓe kadi ɓe ɗumanota noon ko ɓe ronkatano ƴettude ara ɓe inna ɓe ƴettata ande kadi wawi ɗon kadi no wawno wonde kono kadi simin hendi ko tun date o min fuɗɗike publicité de la wawma ni partage ande ni hunde souvent ni affaire on yaha ha waɗa affaire on yaha ha mettitama ko ɗum waɗi simin jooɗi un mois et demi simin fuɗɗi lancude publication ji amen ɗin e konko min jooɗi ɗon fopp min ngala yiide kamɓe eɓe partage pour le 16 décembre yengulen a faami koko min fuɗɗi wadde ha fayde wa timmi un mois simin yi publication ji maɓɓe ɗin kono kadi ko gotum kadi mo be ne ñande yo Allah waɗan ɗum ko moƴƴi mabɓe heɓa ko faala kon e jalande nden ɓay ɗum ɗo ko Allah hoddiri haray lan souhaitiɓe le meilleur quoi tams bari kadi haray mo andino ko gotum mais quand même ko wawde wolde o bon on kafi date en plus fair play o no ɗuuɗi e wadde fair play par ce que enen ɗo fof koyen guinéen mais quand même mi landotoma hande si a wolanaynoɓe kamɓe ko nuynataɓe par exemple sifa ɗum si wattay ko nuynataɓe andi seke ɗo ko on ɗo woni probléme DJ koɓe ƴettata e komin ƴettata komi haala manan gon tun
mais onon men namtodirali onon ɗon hooli ɗon ɓuri ɓe marde yimɓe par ce que anani koye wuuli ko non mais min hoolani miɗen ɓuri ɓe miɗen ɓuri ɓe marde yimɓe par ce que LDS na mais kumalu noon siñi kañum kadi koyno ɓuuri o marde yimɓe voilà bien sûr que no wawi wonde hara DJ Kumalo par ce que LDS na hande créa Chilim family même pas 5 mois comme créé groupe minget dra créé groupe même pas 5 mois non dra kadi na hande jo goy way bien sûr que dra na hande jo na hande o fuddi na kadi groupe ji kadi est ce que a fami min kadi moni e groupe jigo kanka do woni e groupe jigo est ce que a fami kono tiba wawi windude be buri me yimbe kono jour jon si hewti donc e ngacce ñaawo won ñaawo mais quand même kadi puis ngotum kadi joy min conseil mo mi lansanta on woni à travers par exemple no événement ji di woni waɗirde noon eto ɗen en fof koko mi wolani o yanane ko hankadi mi wolay tawde ma wonen hunde wotere kono ni wonugol hunde wotere hara si tawi hiɗen andi par ce que déjà hiɗen déjà la wawi innude wono voyageur yombinani organise oɓe buy a faami wono par exemple boîte jigo no ɗo a watano immade tun inna ko min bili e Ibrahima meɗen organise ude ɗo par ce que déjà hiɗa andi si a naati ɗon ko golle ma ɗin tu yoɓay ma na par rapport e jama on no hiɗi boîte on andi hande par exemple mi jonete exemple wono ɓeɗo koɓe organise ɗon ɗe wawinde guinéen ɓen hiɗa ɗon moƴa bien sûr kono coûte ko coûte surprise konto wata yaltude ko côté maɓɓe tun surprise wawi yaltirde andi côté on par ce que ɓe wawi publicité ha ɓe wawi ronkude kadi heɓude yimɓe mais onon ɗon andi on heɓa yimɓe à travers par exemple boîte on no anda a faami joni noon par exemple mi jonni kadi exemple goto woni hande si tawi par exemple onon organise o ɓen tigi organise o ɓen hara ɓe hooli hoore maɓɓe tigi ɓe hooli ko golle maɓɓe ɗen tigi contenu base organisation pour moi contenu base on tigi parce que déjà taw a wini tigi ka organisateur ka contenu base on tigi mais base on déjà haali ha pari waɗugol publicité ji ɗin partage na jama on est ce que a fam mo partage anda kadi o kan kadi o partage na hedditiɓe makko ɓen pour mo anda so heɓoyi tan pour argol o ara mais na bien sûr que koye voyageur ko immiɗo wo joni innayi organise ay ɗum ɗon lan tawtu ma ɗum mais kadi noon heɗa wawi organise ude ɗo hara neeɓi organise gol organise a wawi dara tawa jama no yiiɗi bois ton inna min kadi mi organise ay mi watta publicité fusma ɗum hay simi waɗe publicité mi habbota lutta une semaine ou bien 2 semaines waɗe publicité anda joni dal hakkille ma ɗum ko jonnuma kon jama no andi bois ton mi watta publicité fus ɗum ɗon no wawma ɗaynude hay sa ɗa wawi organise waɗa ɗo publicité 5 mois 6 mois jour on hewta sikka yennu jama on ɗur yimɓe ronkarde an noon ko base onnoɗa ɗon noon hakkille ma ɗen ɗaynima hiɗa wawi wadde kadi publicité kadi ha ronkaɓe ɗe yimɓe ronka wadde publicité joɗɗa heeɓa surprise yimɓe ara full no a sikkirano amenen ɗo ɗon sika pour affaire publicité noon ɗum ɗon min waɗino ha pari pour affaire publicité ji amen na minen tun kanno woninde kadi min validi publicité ji amen ɗi par ce que minen meɗa wawi haalude min inna wawi ɓay haare meɗen tawa ko organisateur ɓeɓen ko ɗum waɗi simin innude min publicité ji amen ɗi no dogude min fotta yimɓe bus ɓenname face dra soirée mo gon publicité ji ɗi no dogude kono ko honto wonta l' essentiel on kala waɗanɗoma vidéo ou bien kala partage anɗoma e sétima on o heɓoya feere o seeno par ce que haray a hollitimo milla sukkude haray ko ɗo woni base pour organise gol milla wawma waɗande vidéo le 10 février mi ronka yaade la wawma ronkude waɗangol vidéo nde ñande mi hewta toon ɗum fopp no wawi wonde ka awa cadre ɗon no ɗon cadre organisateur ɗon kam no wawi wonirde andi a waɗanima vidéo ka ɗa sabba andi no wawi wonde so tan hokkima ara so tan hokkalima arta kono an gon a waɗi vidéo mami landima on n'est ce pas awan min gon ko ɗon wawata haalirde ok piyo marque importance ko fiyonno mi jonnuma question ji ɗi gan tum c'est parce que uniquement haari temps o yeehi lagandi noon en ara e waynitoɗen par ce que bon quand même ɗen andi o élément jo ma o ñaami temps o fof koye 19 heures doide yaade mais en plus kadi mi ɓurta conseil ude organisateur ɓe wonɓe organise ude soirée ji ɓen
min puran premièrement na yeddutiro quoi min puran première chose première priorité organisation puisque enen ɗo fo en organise ay e organise oɓe goo mi jonnayɓe ɗum ɗon woni première priorité organisation koye ma wonata ko an taw dowa heɓude jikku mo annintinɗa ko jikku mo annintinɗa hay innoyɗa goɗɗo impréventa ɗo sustama ngal jonnitude a faami ko an taw heɓidata e yimɓeɓe relation mo annintinɗa fof ko haala wota jogoto e ma par ce que fof ko par étape yarata hande naafi par exemple lan jooɗi ga télé ɗo lumiére ji no huɓɓi ara ɗo minnama carrément he min sa naatay ɗo koni naatirta aray boni bien sûr donc haray jikku boni haray boni naafi lan jooɗi ka télé ɗo min nanguirta hoore an comme si que min miɗo waka hande kadi ɓirtude wurere nde mi wowi ɓirtude nde mi ɓirtay nde a faami donc haray ko ɗum ɗon mi faala enen communauté en fof no andi Fouta kamen tawi poɗodir fof no andi konno wawɗen kamen enen etoɗen tum wonane mo ɓilo e pullo yoɓe poɗidiran mo be yaara yeeso min ko on conseil ɗo mi mari komi jonna kala organisateur jo wonɗo ɗo e organise gol fino piiji makko ɗin avancira donc onon fof kadi mi souhaita on bon sens pour le saison donc mi jonnamo mo be mon kadi waɗa dernière parole mum on waynitoɗen par ce que koye 19h émission gono dowa arde tinde e taali joni fuɗɗagol donc déjà mi gaccitama taw an waynitoɗa merci e konno waynitortoɗa kadi merci mi jeejitoyugol baxna andi dal saison du yombo inchallah nare yombo rek way ko ɗum ɗo ko mi confirmani on 10 à 10 no nder ton inchallah mono faala jalgol nde ñande yo hewtu ton ɗo e yengulen inchallah le 16 décembre déjà ɗum ɗon hewti haray lan weltanade ɗo fof wonɓe darde émission on mi weltanike nodduɓe fof kala ɓe wawal noddude kadi fof no weltana dal mi weltanike kadi technicien ɓe ɓen fof mi weltanike Aliya depuis 224 haray kan kadi mo weltana prési amen commissare imo jooɗi ɗo mo habbila ngan kala weltanimo ɓe soutenila moƴƴano Souleymane depuis Tinguej kamɓe kadi kanko e groupe makko ɓe fof la weltani Tima kanko déjà o noddilan en tout cas mi weltano wa galle amen ɗen fop lan hiwro fof meccali hay goto kala momi yeyti hara yondege yaafo o wolɗo faljata ko yaw o feggoto lan tori yaafo yes tawi yara mi wooli ga ko dépassé jama o merci beaucoup Hervé le 16 décembre hara min kadi lan jonni fof rendez-vous le 16 décembre ɗon e Vaser avec Chilling Family hara lan noddide fof Bappa Rambo Dollar prési ayga la nodditi Bella Bass ɓenno fof maɓe ɓe nder ton cartel carton mamum fof maɓɓe DJ Billy disa oɗo kadi mo nder ton LDS family fof maɓɓe haray ɓe nder ton are nde ñande ko ɓe ar waɗen no wori noon Fija Jala no violence ɓe andita kadi haysi nawoɗo date si feƴƴi ɗum ɗo kadi iwata kadi ko menen on kadi c'est sûr par ce que ɗum ɗo si feƴƴi kadi ko menen jotto fijidata jallida fayda wonɓe LDS ɓe fof fayda lan andidiri e maɓɓe kono kamen fof tuwo ko Fija Jala saabu ɗum ɗo no watta kadi ha men taƴodira ou bien ha men ronka hiwrodirde ɗum ɗo si fottidini men date goto kadi koyemen ɓurtu jonnodirgol juuɗe e koyɗe min ganda si ɗum ɗo feƴƴi kadi feƴƴi ko sati min daara ko arta yeeso kon est ce que a faami haray Aladji Fass no joni fof rendez-vous le 16 décembre ɗon e Vaser haray lan nodditi fof maɓɓe si min ni mi compte mi faljeyi habbo min kadi mi jonira rendez-vous nan je passe a yitino rendez-vous le 10 nan ñani nayde non nde ñande taw nde ñande fof nde ñande taw andi min la ɓuuri on joƴude parce que ara on fof ngeɓi en tout cas andi ko yo Allah waɗ ɗum yo Allah waɗ ɗum on heɓay mbuuɗi billahi Allah waɗ ɗum nacce haara onon fof ara mom joni enveloppe fof ko yaddor mbuuɗi buyi non bonani en tout cas merci beaucoup à Disa merci beaucoup aussi à Face à Face aray émission men on hande ko ɓeɗo marnoɗen comme invité jonidire rendez-vous mercredi prochain min na on onon bye bye mi weltanike on fota wona seeɗa sinano onon haara men ala ɗo menen ɗo fof donc allez-y bye bye merci beaucoup mais wayni tike rendez-vous le 16